cya Egpt cyangwa se Misiri, akaba ari igihugu kiyobowe na Abdel Fattah Said Hussein El-sisi cyangwa bakunze kwita Abdel Fattah El-sisi. Yavutse ku itariki 19 z'ukwa 11/1954, akaba afite imyaka 69. Yabaye komanda wa Supreme Command of the Egyptian Army. Yagiye ku butegetsi ahiritse Mohamed Morsi nyuma ya Aprete Arab. Uyu Mohamed Morsi akaba yari yarasimbuye Hosni Mubarak. Uyu Abdel Fattah El-sisi akaba yari afite ipeti rya Major General mu gisirikare cya Misiri, ubu akaba afite ipeti rya Marshal. Bibutse ko Mohamed Morsi yasimbuye yari mu muryango wa Muslim Brotherhood ugendera ku matwara akaze ya Kisilamu, akaba ari namwe mu matwara umutwe wa Hamas uhanganye na